Kakang wis 2 taun lawase kula hubungan, apa mungkin bisa urip bebarengan? Akhir tangan akeh halang, alasan duwe anak lan rabi wayuan kakang jiwa. Mama Sena lapona bener bocah mumat bener eman harapan sayang bocah mumat bulan jaluk tanggung jawab sampeyan bocah mumat awan bengi janji kakang teng antian bocah mumat orang niat ayah jaya motor sayang Aden Jaya motor pulang rima Aden Jaya asal laksana Aden Jaya motor diwayu kulagan pangasra Aden Jaya motor makulagan ngertingi kakang duwe anak rapi Aden Jaya motor tapi kepriben Aden Jaya beli bisa kanan wis lawas hubungan Aden bapane Sena sayang bapane Sena yen pengen kekawin. Aduh kakang tiga putri wong Tanjung sing paling sayang tiga putri bulan jaluk tanggung jawab sampean tiga putri awan bengi tiga putri teng anti tiga putri ora diangat ora pengen loro ganti tiga putri Tanjung bulan rima kula pasrah asal laksana mamaku wopang Aden Jaya motor diwayu kulagan pangasrangan makulagan ngertingi Aden Jaya duwe rapi tapi kepriben Aden Jaya beli bisa kelanangan Aden Jaya motor sayangan Aden Jaya motor manganing kang kula isin yen pengen dikawin. Aduh kakang wis 2 taun lawase kita hubungan Aden Jaya motor maning kok sampean awan bengi janji kakang Aden Jaya motor Aden Jaya motor sing paling sayang Mas Dede operator Jepang Mas Dede najan urip Mas Dede kula gandang terima Mas Dede makulagan hati kakang duwe anak rapi tapi kepriben ayah gila bunda kilangan bunda gila maning ayah gila duwe rapi tapi kepriben yen pengen dikawin. Sampai terjadi ayah gila wis duwe rapi depan depan
berani kliwon mekar gading antara kita cintanya terhalang dosa mamaku mama kliwon ketuwon aja ketuwon yang ngerti ning perasaan wong wadon mungkin sampai terjadi ora sanggup mamaku opang mani sing sabar kakang sing sabar mamaku mekar gading istighfar yen ora papa nur halimah aku do paling sayang pengen pernah hubungan batin rasa gitu bos kami kali sampai kawin pengen sanggup kongkon nambah dosa bapak tuan sifat emong bapak tuan sifat bokat kenang hukum karma bapak tuan sifat ketuwon aja ketuwon yang ngerti nih perasaan wong lanang mungkin sampai terjadi ora sanggup cintanya dibagi-bagi sing sabar kakang sing sabar sing kerap maca istighfar yen ora lakoni dunya mengko besok ketemu ning swarga kulung kakang kulat kulung pitung jaluk kampung kula wis ngaku rasa pernah selingkuh bapakne si paduwe anak aja gerek jaluk padat mamaku mekar gading cinta ning kakang masih berat hati mamane erik maning bae mamane erik lebur jero ngobatin mamane erik kakang kula salam mamane erik nyuwun pangampura mimi sekar ati ngucap sumpah mamane sekar mimi sekar mimine sekar tersayang mimine sekar adus ning sumur sana mimine sekar pengen lepur dosa mimine sekar ajan jaluk pagat mimine sekar kanggo sapane cinta mamane ayit maning mamane ayit ati wis janji mamane ayit ora maning mamane ayit ning jero ning batin mamane ayit sayang mamane ayit
narep rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi keluyuran balik esuk budene satria wong Tanjung Batoro balekan Bos Dermayu Pegat balen Bapakne Sena sing paling sayang Bapakne Sena Yeye prima Pekatan wis kudune Bapakne Depan matur kesuwun balena maning Bapakne Sena Bapakne Sena tetep bae gawe hiksane ngebatin lara ati pengen masih bunuh diri Bapakne Sena priwene keturunan sing ditinggal balen wong Dermayu sampenan entok talake mamane Fitriani pokatan wis kudune majebot mamane Fitriani balen maning Bapakne Sena kaya sing dingin Bapakne Fitriani tetep baik Mama Ulis gadingan maning Mama Ulis gadingan ati segini pengen si bunuh diri priwene keturunan sing ditinggal dari
kuhu anom perasaan sudah keganggu budaya kilangan yang sadina api ketemu budaya kilang kelingan kenang ngayak kilang ngebayangin ganteng ngayak kilang mungkinin temen rasanya ngayak kilang wong demen anak sing duwe bisa
bayang nih gantengnya wong Tanjung mangkenen temen rasan ayah era masing gue ayah era pange ayah rama ayah rama ayah rama ayah rama los pulang hati ayah rama gue rabi tapi kepriben yen orang bisa kalen ngasihnya percaya ayah resel di tercinta seminggu peng 5 ayah resel di paling sayang aja orang dikawin tapi katanya batin ayah ilma tapi ayah rama kelingan dingin ayah rama bisa diilangkan ayah rama tetap demen perasaan sudah keganggu ayah rama yang sedina abdi ketemu kelingan kena sok maning Tanjung maning ngebalik wong Tanjung maning wong Tanjung maning tersayang wong Tanjung maning emang dudu saking pula rebut cinta proses tapi senyatane ayah rama beli bisa kalen ayah rama umpama cinta ayah rama sing duwe proyek maning perasaan ora beda pira Mimi Hendrik maning Mimi Hendrik paling sayang tapi senyatane ora bisa kenalen
Losari manis manis ning kono wong loro madu kasih langit mendung cuaca mendukung mamane Farhan hasrat ke Bandung sampai rela demi cinta udah gelong mamane Farhan iya na bingung ingati rasa kedua mamane Farhan abangi mamane Farhan wis diganti awan langit mendung dan diterang kumbang jalan ngisap madu langsung hilang mamane Farhan abangi mamane Farhan wis diganti awan sukat walulang rasa sejuk sekian wis dari gersang mamane Farhan nasib kembang asing rumpang awan layu sedurung kembang jalan sekian ganti pasangan nangapa kula bisa jatuh hati mamane us karo sampean sing wis duwe rapi apa karena ayahe agak bagus rupane apa karena
mamae dewa bos kayu mamae dewa oh kekasih pujane ngati mamae dewa ora kuat sundi tinggal kari mamae leni cuma kakang mamae leni sing dadi idaman mamae leni wong majasi mamae leni wong majasi mamae leni ora bakal sondeman yang kang emon rela bagian mati kang emon tenimbang urip ora dadi siji memeleni makutu suwung majasi lintang bulan kang emon sing dadi saksi kang dargo calon kubu lamun pulang aya riki sulayan ngejanji aya riki oh kekasih pujane ngati ora kuat sundi tinggal karya aya riki cuma kakang aya riki sing dadi idaman aya riki niki aya niki ora bakal aya niki sondaman walian pantesan gelarang fotone dipajang ternyata sama